Kirangba jongkas nang mukro mentakas ngi kilai thu baka Assam kala sedang menteibiang ya ka outpost ka badan haklis narau kabala sya thang hadien ka jingja sya set yam ya kisan ngot kitrai shnong ha ka jinga pen ibor kabala jah ka arpo artri unai wing bat mentale kala sedang mentei pen he khambun sya ya ka outpost lai thu chairman ka dor ba shnong mukro uba dei bor mi lamin ya kani kirangba kasnong rengkat kajing senran lang ka KSU Central Body kilawan ban ujor sya menteri rangba kajala namar kajing bam ya kendu kilaong bakin sawan pat hakawai kapor ban pha bishar lam hakabaya dei kajing long jingman jong kasnong abakran bikila pathai ko bor chairman ka dor ba shnong mukro habakli ulaong bakajingbu ya ka border outpost habaratu kalalong kabadan kumba 8 kilometer sheduk karo kajaka kabala kamdau Assam ong bakam yarab henry kan kam yarab lada donben hakhap shnong nagada ba besar haga jingbun kam jung imla banya yo ban kendu ta ila ban shima appointment pada kowe kapang ite pilatif akat kum kutu jingja ka partre ba ka sarkar Assam gala sedang biang ban Shna ban maramot biang ya ketuga forest bid house jungkin tu. Kadau kata kan ba jing bulkam jung itu yang kansel nak tak kesini baru sebut appointment pada buat. Tak punya itu banyak yang terkait dengan senabian di udah sam forest house. Ya kata nimla bahaban itu maringi syu aga jipeniar gi material sungki pada ke construction room ya cuma kata menurut di pompoy itu kita ya kata nimla ban oi pin mar aku mentaga construction kadangnya cuma bat ki tiar kita ki pompoy be permit long tu mesti ke pompoy ya pila itu usi district buat jadi Cai kecing kuat dong pak. Kecing kuat cumi long ban kendrian noi gitu, ban cancel noi gitu cantik. Orang-orang ada kecing tai bank yang dia kena ke bid house yang kita bojing seir gitu. Hai. Tak kecing dah jang kurang tu kamu asa pernah jing singan dong nomor pula. Ya kata kenyi wan kuat ban ye kenduk kena manusia amro nomor. Ni kuat ban ye keren gitu kanta. Balong mentah pakai ikat situation stay pi dah pi let beri situation don di balai bat don ru ki pam pat sur singai balai kamu minta ke jingting kadang don kan Kena galing juga sama dengan pentutnya kemana? Ga klam pentut shu tang ba ka jing sedang jong ka ban snai gitu ta ka don ki jing mot slenda ye menta ta ga kam pentut de tapi yang bukan gaji manjung oh kontrak seti cakap imat aduh tak kampak aja sengaja pin ban sarkar kam syukia ya kata hadu mentang empat tertib mah nomor ba kadang sunak lang kitin long kejing kuat jung iban kendu bat turu long halor mentang bukan tu kecil tu pada ban buram ni status quo dia wak sambung pending lai kam yate ya kata te nadu mensyuaru nila yo i gitu ga long ka sekolah status quo juki tang ba ka Sarkar Assam kan aktif itu. Wala pim la man kendu ya si amantas ni dei. Andai ke ka jing mut ke jong pi ban kendu i ke jing kwa ban sngau jong pi hau si amantas ni. Kidon sibon ba ya kata. La Lemar ni kit daga song nagaliang kasno. Tingi kum di representative jong kasno ni kibon gi jengkit ta ban batai detail sa katam semla. Kaba kham santam Ahmad ke kaba pikwa tam. Men long katai ka construction ni jong ka Sarkar Assam. Kata construction kadega opus ni kadega. Ya kata ngi empat tepi nang sah umdum. Mata kadang. Maki repair ya katu ni ki construct nak koi. Kisna betul teman. Snap semai. Ya tu gila pra. Tu kidang penhe susu ya ka area. Itu ba pli itu ka opus santai hapo. Beroto. Hiso kung nahalor itu. Jing siya jing demand jing pikisnog na iban lu. Sito siya sunong jing pikis.
Ka jingbo ye ka outpost barato kalong sibantah ka jingsingan hi yang isu tu ka than barok hi. Ta banya keren pat yingi badan habardar ka sarkar Meghalaya ka dewan perkhat kumwai pat kai. Kaya ba ka plong pi ba kan komplain sa UCM date ki bod district im betin pek ekni betin semua syakser ka jung rakyat jung sarkar asamban senabi yang pertama itu ka opos. Dari kamlan tu bod district ban bat komplain syakser ka. Lepsi bos nung piwan. Kata tu ba long song hangi mo ladang gilek hang no long ka basa kamsuk tepan lek ha belong klik bab dai pej ka. Saya kenal